Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, быстрее, разворачивайся! Разворачивайся! Rentetan tembakan mortir Rusia memaksa pasukan Ukraina mundur di sebuah jalan raya Bakhmut. Rekamannya beredar di Telegram pada Sabtu, 29 April 2023. Tampak pasukan Ukraina merekam suasana mencekam sejumlah kendaraan militernya yang hancur. Tak lama kemudian, mortir Rusia berdatangan, membuat para pasukan Ukraina ketar-ketir menyelamatkan diri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, gerombolan prajurit Ukraina yang mundur di sepanjang jalan raya ditutupi dengan tembakan mortir. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Pasukan Rusia menggempur kota Bakhmut, titik fokus berbulan-bulan dari upaya mereka untuk merebut kawasan industri Donbas, Ukraina Timur. Как-то так. Вот где наши все машины, чтобы вы понимали. Опа, по нам ложат. Ускоряемся. Пидорасы. Хуй пососете. Быстрее, быстрее, разворачивайся! Разворачивайся! Бегом, 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 бегом! Быстрее, быстрее, быстрее! Поехали! Бегом, запрыгивайте в багажник! Багажник! Все сели! Все, поехали! Поехали, быстрее, быстрее, блядь! Быстрее, нахуй! Уебаем нахуй, нам похуй! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.